Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Ya alma kunata, kuyachkanki ya, yakipayachkanki ya. Pero si chumana chayna chukanki, aleluya, ñakan ñachu hampa kuyakuy. Pero si ham kachkanki kuyakuspa, yam kachkanki obrapi, kuyakuyniki kachkanra, cuida y chay kuyakuyta. Porque un tiempo manaña kapunhachu chay kuyakuy. Son hoykim hamunga chechnikuy, chayga sahramanta, kuyakuy mi taita Dios manta, ñañaykuna turaykuna. Hayka malabankichik taita Dios ta. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Taita Dios ninchi kikin hawachirja. Imagínate kachkarga apóstol Pablo chay isla de Patmos nishampi. Gloria al Señor. Kachkarga oración pe, ayuno pe, taita Dios pa presenciampe. Chayna kachkaptin hamurahuk revelación. Kikin Cristos kaipenin. Aleluya. Kay revelas janta. Aleluya, ninmi. Dios mi kaikunata Jesucristo man hawachirga. Dios mi kaikunata Jesucristo man hawachirga imakuna pasakunan manta. Sirvejkunaman willanampa. Jesucristo kay revelas janta ángel ninguan sirvejnin cuanta willachirga. Pimi willakurga Jesucristo ángel ningman ángel Jesucristo man willanampa. Imakuna pasakuskanta, revelanampa. Aleluya. Pimchaski kurga Juan. Imainata kachkarga Juan. Kay revelación kunata chaski kunampa. Oración pe. Ayuno pe. Chuyayaype. Iñipe. Manampay piña kurhacho. Sasachakuy kunhamuruptin. Manampay piña kurhacho. Hayka malabankichik taita Diosta. Alaba y taita Diosta. Alaba y alaba. Gloria a Jesús. Yakuyay. Tanto te demoras, tienes que haber puesto ya. Joder. Alaba y alaba y taita Dios. Alaba y masta. Gloria kachon taitan chikma. Imagín mi Dios ninchik. Chejapunin pay causan ñañaykuna. Hinaspa kay Juan apostolman. Yachay kachirga. Aleluya. Imayna runakuna. Respinampaj o salvo kanampaj yachanampaj. Amén. Chay minin kaypi. Gloria al Señor. Mayna kusisham. Kay librupi imam sutin Biblia. Mayna kusisham kay librupi hiljasja. Profecía kuna lehkunaga. Allí me leiko y bibliata ñañaykuna. Mam leilla nacho sino iñikuna. Iñikus papas Biblia panishan manhina causa kuna. Maña kuna. Mayna allí kay profecía kuna lehkuna hinaspa uyarikuh kuna. Chaynata kaypi hiljasja kahkunata ruaywan churajkunapas. Kaypi hiljasja kahkunaman uyarispa ruajkunapas. Tiempupa cumplikunanja ñam ichpamuchkanña. Gloria a Jesús. Kaypi kay libro Apocalipsis libro. Aleluya. Kachkan ñawinchanan chikpa. Imam na kachkan kay hanchisnin. Aleluya.
iglesia kunapaj. Amén. Ñuqanchik kachkanchik kay Perú llaqtapi, pero ñuqanchik kanchik, amén, kay runakuna Perú llaqta gentil raza, pero kay ukupi kachkan Diosninchikpa iglesia. Ñuqanchikmanmi willamuwanchik tayta Diosninchik. Imaynam Juanman willamurqa, imaynam Juanman revelakurqa, chaynam ñuqanchikman tayta Dios revelawanchik qillqanta, yachachiwanchik qillqanta ñuqanchik runa masinchikunaman willananchikpa. Ñuqanchikmi runa masinchikunaman willananchik. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, amén, aleluya. Chaymi Apocalipsis capítulo 22 verso 10, 12 ninkainata. Imataraj nerja Juanta ni warjatag minin. Kay librupi qillqasqa profecía kunataqa amaya wichhaychu. Ama wichhaychu. Imanasqataq chaynata nerga Daniel profeta paypas qillqarqa kay tukupay tiempo kunapaj. Amén. Pero gloria al Señor, Daniel libro, gloria al Señor. Aleluya, capítulo 12, verso 4, nerja, ichaga Daniel, kay willas kunata librupi, wichhay. Hinaspa tukupay tiempo chiamunan kama, silluyikita churaikuy, ya parunakunam, ya chayta maskanjaku, kayman chayman purinjaku. Entonces Daniel mantayta Dios revelarja, kay tukupay tiempo kunamanta. Pero imanerjam Daniel ta wichhay amaraj yachachunkuchu tukupay tiempopi. Entonces Juan apóstol willarja kay tiempo kunapaj. Amén. Kay tiempo kunapaj Daniel ga Antiguo Testamento picarga, pero chaykunata revelarja paypas imakuna pasa kunanmanta anticristo imayna guerra kunamanta, ciencia kuna imayna avanzananmanta, chaykuna amén chayaramuña. Amén. Chayaramuña, cumplirucuña, pero Juan tanerga ama wichhaychu. Gloria al Señor, aleluya. Kay nishanta, kay librupi, qillqasqa profecía kunataqa ama ya wichhaychu, pero Daniel tanerga amaraj yachachunkuchu tukupay tiempopi. Entonces, imatataq niwachkanchik tayta Dios, Daniel pa tiempompi, manaraj karhachu tukupay tiempo, pero kay Juan pa tiempompi, kay 2000 años ya es kay waranja mas ña kachkanchik, amén, kachkanchik tukupay tiempopi. Hamninki imaynata ay 2000 años iskay chunka waranja, imanin mi palabra Diosninchikpa, huk punchawsi tayta Diosninchikpa huk waranja watahina. Amén, waranja watañata huk punchawhina. Paypaja tiemponga tayta Dios miki payja. Hatun Dios miki paypa pensamientonga mana ñuqanchikpa pensamientoncho. Paypaja hatun. Gloria al Señor, pero kay Biblia ñuqanchikta yachachiwanchik tukupay tiempopi kasqanchikta. Amén. Imayen tukupay tiempo paskay cienciata hawachkanchik. Gloria a Jesús. Imaynam, aleluya, ñuqanchik cada uno hamkuna ña kachkanchik ña ñuqanchik riqsisqa. Amén. Huku runakunapa riqsisqan. Imaynataq chay kachkan huk hatun computadoras kachkan. Paykuna ñuqanchik sutinchikta yachan chaypi ima profesión ninchik kasqanta wakchachukanchik, hullqayuqchukanchik, apuchukanchik, hapaqchukanchik, imayna vidanchik kasqanta, casaduchu hayka wawayki, haykam gananki, hayka kasqanta, yachan. Amén. Chaymi, gloria al Señor, aswan masta yachanga. Tiempo del anticristo chayaramuptin. Tiempo del anticristo imaymi chayamunga, willaraqaykichikña. Tiempo del anticristo chayamunga, arrebatamiento chayaramuptin. Cristunchik ñuqanchikman hamunga pakuwasun chaymantam hamunga. Gloria a Dios, chaymantam hamunga. Pero si chuham chayna kanki qilla. Amén. Mana rimankichu tayta Dios manta, mana ñawinchankichu Bibliata, quedarunki. Amén. Ñawinchay fácil chayami kay Biblia kachkan. Si chuham mañakunki tayta Diosta, papá yachachiway apocalipsista, papá irexichiway, revelaway. Imaynan Juanta revelarja, chaynan hamtapa revelacionki. Gloria al Señor, aleluya. Tayta Dios akllawanchik, qillqan yachananchikpa, hinaspa preparasqa kananchikpa, preparasqa kaspanchik runa masinchikman willananchikpa. Gloria kachun taytanchikman. Hayka me entiendichkankichik. Alaba ya entonces, alaba tayta Dios. Gloria a Jesús. Chaymi
kaypi Juanta tayta Dios payachkan kichay chay libruta ama wichhaychu chay libruta mana allin ruaja mana allin taqya ruachkanku kachkan mana allin ruajkuna pitaq mana allin ruajkuna mana ñuqanchikchu cristianukunachu sino mundo mana allinta ruanchu tayta Dios pa hayllampi huchapakunku piñakunku hina munankuchu kay evangeliota kasukunkuchu kay evangeliota amén chaymi nin chay mana allin ruajkunaqa hina ruachunku mana allinta millakuypaq ruwaqkunapas hinalla millakuypaq ruwachunku allin kaqkunaqa aleluya ruwaqñataq ya allinta mastaraq ruwachun allinta aleluya chuyanchakuqpas Diosllapaq ya chuyanchakuchun mastaraq ari chayllam hamusaq apamuchkanin premio tapas chaytaqa sapakamamanmi imam ruwasqanman hinam husaq Cristunchik kutimunqachu chamanachu imaninmi palabrampi kutimusaqmi millay ruwaqkuna penjaypi ruwaqkunilla ruwachunku librim runakuna ñañaykuna librim munaspaykim ham consagrakunki munaspaykim ham chuyayanki yachanki Bibliamanta munaspaykitaqmi chuyayanki pero imatataq tayta Dios munachkan quechua rimaqkuna chuyayananta quechua rimaqkuna kay qillqa chaskikunanta chuyayananta aleluya pay kutimunqa imatataq apamunqa premiokunata sapakamaman maypitaq wasun chay premiota patapin ñuqanchik chayaykusun trompeta tukamunqa imaynamente Tesalonicenses libropi amén aleluya segunda Tesalonicenses chaypi willakamun imayna Cristunchik hamunanta hinaspam pataman chayasun chaypi kachkan galardonkuna imayna ruwasqaykiman hina imayna obran ruwasqaykiman hina pita ham primero obra ham kikiykichu akinkuna ñuqa ni kikinta servikunku pero manam obrata kuyankuchu amén mana yachankuchu hatun privilegio kasqanta capitán cristiano amén pero rueganata munachkan muy mañakusun muy orakusun manasqa mana hamunkichu manan chaynachu kananchik sapapunchawmi tayta Dios wasinman chayamunanchik aleluya hamkuna yachankichik amén quechuata iskayninta wakinkuna entonces hamunaykichik castellanuman masta juntakunaykichikpa campo blanco kuna kachkan chayman yaykunaykichik yanapanaykichik campo blanco kunaman pero wakinkuna mana rinchu ni campo blancoman mana hamunchu ni temploman wasimpi imataya ruan pero quedarunki hayka malabankichik pero manam tayta Dios munanchu quedanaykitan imanasqam ham quedarunki ham uyarichkanki kay palabrata uyarichkanki amén sapa punchaw sapa quilla sapa wata sapa semana uyarichkanki hinaspañataq kachkanki engreído imaynataq quechuapi engreída amén hamun tiyaykukun pasakun imatayamunanki ama chayna kaychu kay obraja tayta Diospam kay obraja mana ñuqapachu tayta Diospam manan pastornaykipapaschu mana tayta Diospam tayta Dios ñuqata demandawanja ima obra ruwasqaymanta hamta demandasunki premiokunaqa kachkan hanaq pachapi ima ruwasqanchikman hina chihapchu ñuqanchik cumplirjanchik tayta Dios pa obrampi chihapchu ham ruwarjanki tayta Dios kamachisusqaykita ichamanachu pitataq sirvinki ham pitan servikunki tayta Dios tan servikunchik gloria a Jesús aleluya amén chaymi nirqa Apocalipsis 16:15 yachaychik ninmi yachaychik ñuqaqa junqayllatam chayamusaq pitataq chaykunata yachachirqa Juanta ñuqanchikman willawananchikpaq chihapuni Cristunchik kutimunanmanta gloria a Dios wakinkunan karqa chiri wakinkuna allinta llamkaq wakinkuna saqrapukunpi chaymi ham leenayki
Pero ima propósito guantak taita Dios chaykunata willachirqa iglesia yachananpaq chihapunin Cristonchik kutimunqa. Imatataq nirqani? Chihapunin Cristonchik kutimunqa. Ni siquiera ninkichu amén chayna aleluya. Nada. Imaynataq chay. Willakamuchkan ñuqaqa Apocalipsis 16:15. Ñuqaqa junqayllamanta. Junqayllamanta. Man willasaqchu pimanpas. Ni sueñunninpipas ni saqchu. Musquyninpipas mana. Junqayllamanta. Sorpresa. Sorpresa. Hamurunki kayman seguro. Ay, rirusaq temploman. Kaypi kachkan anticristuña. Tuparunki chiri masiykiwan. Chay mana tayta Dios kuyaqkunawan. Yaw maytaq iglesia. Pasapunkuña. Haparqachanki kanqañachu hampaq. Man kanqañachu oportunidad. Man kanqachu. Hamninki, umaytachi husaq ama markachikunaypaq. Kan una marca de la bestia. Maypitaq chay pasakunqa iglesia ripukuptinña. Iglesia Cristoan pasakunqa chaymi hamunqa anticristo runakuna markananpaq llapallanta dominananpaq infiernuman apananpaq. Ñakasqan purinqaku markachikuqkuna. Kidakuspaykiqa umaykitan hunayki imanam? Kuchuchikunki umaykita. Kuchuchikunki ama infierno marinaykipa. Kuchuchikunkichu ham. Si kunan kachkan sumaq libertad tayta Dios maskananpaq mana munankichu. Chaypiqa sanch katakatanki iraspa markaway ninki. Manas kanqachu chay tiempopi chay kanqa DNI hina markayki. Sichu mana kanqachu mana mikusqa wañunki. Kanqachu mercado hampaq, kanqachu medicina, kanqachu imapas. Chay nin Biblia, Apocalipsis. Amén. Chaymi ñuqanchik kasukunanchik kaytam nirqa amén Juan niwananchikpaq. Paymi niwarqa pay hamunqa junqayllatas suwahina. Suwaqa willakunchu wasiyki suwananpaq. Mana nisunkichu. Hermana, hermanito, kunan tutam suwasqayki. Chay negocioykitam apakusaq. Chay qullqi chay pakasqaykitam yachachkani maypi kasqanta chaytam apakusaq. Mana obrata ham yanapayta munarqankichu chaytam apasaq. Nisunkimanchu suwa mana. Suwaqa upallalla. Mana chaypi kachkaptiyki utaq puñuchkaptiyki yaykuramunqa. Imata ruwasunki? Simiykita taparunqa trapuwan. Nisunki hasilla kay. Willaway maypin kachkan qullqiyki. Maypin guardanki qullqita kay kamay ukupin kachkan paskay. Chayta apakuy man wañuyta munanichu. Aleluya. Amén. Suwaqa manam willakunchu. Chaynas kutimunqa. Sorpresa. Cristonchik. Chaymi preparasqa kananchik. Chaymi mañakunanchik, urakunanchik. Listullaña kananchik. Listullañachu kachkanki. Kuyachkankichu tayta Diosta. Chihapchu hatikuchkanki. Icha chiri chukanki. Kanki religiosa. Pitaq religiosa kuna. Amén. Fariseo kunaya. Fariseo. Simillanwan ñuqa cristiano kani. Movimiento kani. Ima movimiento. Movimiento salvasunkichu. Cristo salvasunki. Gloria a Jesús. Movimiento kani, movimiento. Manesunkichu tayta Dios. Maypitaq karqanki. Movimiento pichu. Ari salvun kanki. Nisunkichu. Payqa nisunki. Aleluya. Hawasunki. Chihapchu kanki. Icha llullachu. Yanhachu. Payachanmi ima kasqaykita. Payachanmi sonqoykita. Payriqsinmi imayna kawsasqaykita. Aleluya. Mana tapusunkipaschu. Amén. Rakillam rakisunki. Aleluya. Chay último tiempopi, porque patapiqa mana rakinhachu. Kay pachapi rakinha. Chaymi sutin segunda venida.
y matakan la segunda venida. Ñujanchiga pasa kusum. Amén. El rapto es jampe. Fiestaman. Pataman. Rita munan kichikchu. Wakin kuna rita munan upa y upa. Hay kam rita munan kichik anak pachaman. Imainata kanay kichik. Chuya, predicaspa, yanapaspa, grupuyo, ha? Hay kam grupuyo kan kichik. Si chumana ham grupo pican kicho, entonces no eres del redil. Estás fuera. Fuera, kachkanki. Amén. Grupo Picaspaga, Pastor Ninchik, Señor Ninchik Jesucristo. Kanchik, Yapanchik, Cusca, Huxun Julia. Ima kamachico y chaikunata ruanchik. Taita Dios pa gloriampa. Amén. Chaikunata taita Dios hawan ñañaikuna. Ima sumangme, aleluya. Yuhaga honja y yamantam suahina kutimusa. Maina kusisham rikchan yakaj. Caja, chaynata pachanku, wajay chajkunapas. Pitach chay rikchan, están velando. Taytay kutimunkichu. Apakuay taytallay, amasajiwaychu taytallay. Chuyaya chiway mastaraj papallay. Kay pachayta, aleluya, chuyata ñuqa churasar. Y marayko, ñuqanchik mikanchik, Cristupa novian. Rexinkichik chu novia, imaynataq novia. Kasarakunampaqña, imaynataq. Achaykam kasarakurankichik. Amén. Kasarakurankichik. Imatataq ruwarqankichik. Yaw. Ay, novio hija imaniwan hata. Kay chukchayta arreglasaq. Uyayta arreglasaq. Pachayta. Bañarukun suma hallataña. Coloniakunata. Yaw, kay pachay sumaq yuraq. Novio hija niwanga ima kay warmi. Sumaq warmi. Yuraq pacha. Limpio. Yuraq pacha es chuya manta. Limpio. Yuraq. Yuraja ima chawa mancharon ima hamuruptin pasao alguna mancha ya no tarukon. Chaynam hamana kanaiki pachayki yuraq. Mana mancha kunao, mana llullakuyo, mana hillakuyo, mana iskayuya, mana. Gloria a Dios. Kaypi manan kanchu chayni iskayuya kunao. Haykata verdadero cristiano kankichik. Si chumana chayna kanki wanakunayki kunan. Kunan pune. Man pajarinchua, kunan pune. Hinaspayki allinta kawsanayki Cristupa makimpi. Ham mañakunayki. Kay palabra imapaqmi. Hamta tayta Dios invitachkasunki. Imata invitachkasunki chuya purinaykipaq. Paypaq kawsanaykipaq. Si chumana munankichu, wishchusunkim tayta Dios. Chayminin mana munaqkuna, hangrachakuy munaqkuna, hangrakuna hina hangrachakuchun. Payqa munan chuya harita, payqa munan chuya warmita. Gloria al Jesús. Amén. Chayminin kaypi. Aleluya, pachanku kachunchuyaw, chaynapi mana halaya purinankupa nitaq pinhay ninkupas rikukunanpaq. Mana halaya. Imanas hatan nin chayta. Uyarichi kayta. Iglesia mripukunja sumaq yuraq pachawan. Si chuham quedarunki kaypi, uyari llapaykichika, quedarunki kaypi, mana kasukuspayki. Amén. Rumisunku kaspayki, hilla kaspayki, mana tayta Dios ta kasukuspayki, rebelde kaspayki, quedarunki. Hinaspa wañunki. Wañuruspayki hamunga juicio final. Chay juicio ham penjaypi hatarinki, halaya. Penjaypi, mana chukchayo, pajla y pajla, halaya. Chaynam hatarinjaku, chay rebelde kuna. Chaynachu hatarita munankichik. Wanakuy huchaykimanta. Mana kay munanichu, ñuqaqa munas haytaruasa. Takisaqchu munanichu takita. Kayman ruay mana. Campo blancoman mana. Ya. Allinchiki. Ninmi tayta Dios. Allinchiki chay. Pero haykata
Taita Dios masuykuita munankichikunan. Gloria a Dios, aleluya. Chaime, segunda de Timoteo capítulo 4. Amén. Apóstol Pablo pas nirja kainata. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1-4 nirja kainata. Munaichaku hamus pam. Wañuh kunatapas, causas kunatapas, juzga Señor Jesucristo pahinaspa Dios taitapa hayllampin kamachiki. Ima tataq nichkarqa chiqapunin Cristo kutimunqa, chiqapunin Cristo juzganga. Dios pa palabranta ya tiempo pipas mana tiempo pipas willakuy. Nichkarqa Timoteo ñuqanchik tapa niwanchik willakuy qillqanta willakuy. Haykan willakuchkankichik willakunanchiksi. Willakuy. Mana tiempopi willakuy kay tiempopi. Runakunatapas faltanta hawachi. Hawachi manallin puriptin haqchay. Ama hamchu chayna cristiano kanki. Puñuchkanki templopi. Chaynachu cristiano kanki. Yuyakuspa. Ama chayna kaychu. Ninmi apóstol Pablo Timoteota hamtapa nichkasunki. Haqchay. Ama chayna purinampa. Haqchay ninmi. Yachachi. Kallpanchay. Hinaspa tukuy pasinchawan yachachi, yachachi, chaymi ham yachachkanki, yachachi hampas, kaita yachaspaja yachachi, yachachi. Amén. Jovenkunata, damakunata, ancianakunata, ancianokunata, yachachi. Hatun esperanza kachkan ancianokunapa, jovenkunapa, jovakunapa, caballerokunapa. Taita Dios mi kuyawanchik ñañaykuna. Pay mi kutimunja. Kay tukupay tiempopim kachkanchik. Ha imatatak suyachkan, taita Dios minirja kay helgan predicasja kanga tukuy laupi. Chaymantan tukupanja. Chaymantan anticristo hatarinja. Taita Dios hatun Dios, justo Dios. Manam ruang mancho, paeja kay palabranta mana willakuspaja. Chaymi ñuqanchik willakuchkanchik llapallañ nación kunaman. Tukuy idioma kunapi, llapachachallan idioma kunapi. Aleluya, jepa tiempopi. Aleluya, Israel yahta. Allin kachkarga. Chaymanta uchapakuy yaykumurga. Taita chamama chaman yaykuykuy. Uchapakuma yaykuykunku. Tiempo chayaramurga. Cristunchi kay pachaman chayamunan. Pero paykunam karhachu preparasqa. Imanasqa mana preparasqa karhakuchu. Huchapi karhaku. Religiosulla karhaku. Mana taita Dios ta kuyarhakuchu. Chaymura pitaq kay. Mana entenderhachu. Chaymi chay chiri puriqkuna. Mana preparasqachu. Quizás ni initaq iñinkuchu arrebatamiento hamunanta. Hamunqam rapto. Imam rapto, Cristo tukamunqa suma trumpitata. Wak hanaq pachamanta, puyu ukumanta. Aleluya, trumpitata fuertita. Chay uyarinqa wawankuna. Creyentekuna uyarinqa inaspa. Peripukusun. Chaypin kanga noticia. Chaypin runakuna haparajachanga wakuna kangachu ancianukuna yapallan caballero jovenkuna iñiqkuna kangachu. Accidentekuna imakunas pasanga. Pilotokuna kanga cristiano hayamutin pasakunga wischunga pilot amen chay avion tabs hanak pachaman siluman llapachayan ratu chayan un abrir y cerrar hay un abrir y cerrar de ojos. Y manasja, chaynan kanan amasajra, hapisuna hapewanan chikpa. De un momento a otro. Y mainaya kai sahra kai pidominaita munan. Y mainaya kai sahra kai pachapi controlaita munan. Hasta iglesia tapas controlaita munan. Pero man atinhacho, ñuhan chica kanchi Cristupam. Paipa apakuasun ñañaykuna. Apakuasunmi. Chaymi ñuhanchik, asuykunanchik taita Diosman, chaymi ñuhanchik. Mañakunanchik, umillakunanchik, taita Dios pajayllampi. Aleluya. Kasukunanchik, kasukuy ñañallay turillay. Kasukuy, esfuerzakuy. Aleluya. Chayminin, Timoteo, ñuqa rimachkayki, Señor Jesucristo pa. Aleluya, paypa sutimpi. Amén. Aleluya. Manchaku hamuspan. Wañuqkunatapas, causaqkunatapas juzga Señor Jesucristo pahinaspa Dios taitapa hayllampim kamachiki. Chay mensajeta huykun. Pimantam riman Cristo manta.
Aleluya. Causacta wañucta kaypi llapanta pim juzganga Cristo. Hanmi predicanaiki, willakuy. Ari payqa karqa huk tiempo. Sasa tiempo pi Timoteo pastor. Mana karqachu quizás experiencia en paypa. Fuerte mana karqachu apóstol Pablo hina, porque pay wawa chanmanta karqa cristiano. Alli wawa, pero churaykurqaku chay Efesio ocupe, chay llaqta, chay diosa Diana nisqanpi, fiesta patronal kuna, millay llaqtakunapi, chay kuyaqkuna, sahra kuyaqkunapa ukumpi. Pero chaypi almata ganarga, aleluya, pastor Timoteo. Amén. Pastor, apóstol Pablo pa, espiritual, guawan, ¿oh? Aleluya, gloria al Señor. Pero chaypin painirja, ama saikuichu. Manan hangman josurjankichu maula kanayki pakshu ima espíritu tatak chaskirjanki, hamga chaskirjanki, ati espíritu tam. Hinalla ñawpaj manri, ama saikuspa, niwanchik mi ñuwanchik tapas. Gloria a Jesús. Chayamunham tiempo kuna. Allin yachachikuykunata manaña chaskikunankupaj. Manaña munankuchu. Apostasía. Allin cristiano kuna karja hallarinimpi. Esfuerzakurja. Amén. Munarjaku, ay. Joaquín kuna bandape. Ay, tutapuncho ensayupi, panderitape. Tutapuncho, aleluya. Líder. Jóvenes, damas, caballeros, imainan, oración, reunión, ayuno, hakuchik, aire libriman, paso. Chay mantañata hillayaron, munan ñacho, chiriaron, piñara kunanja, rabia y rabiara. Chay kunaga manam taita Dios pa wawancho. Pim taita Dios wawan, huchanta rexikus papay pa makimbi churakuhkona. Chegap kuyakona. Chegap kuyakona. Ima bendición kunata chaskireja chay warmi harikuna. Hatun samin chaytam chaskirejaku. Yumpaita. Chaskiku kunku, pero ni taytay gracias nincho. Ni papayay hanmi juarjanki nincho. Man, may patak preparasqa kachkanki ukupaj. Claro tarimas hayki ukupaj. Imayka mana wana kunkichu. Ukupaj me prepara kuchkanki. Más tarde pasachkan tiempo hinalla. Nanachikunki kay palabra taita Dios me niun pechkasun. Cristo niun pechkasun. Mamunanchu ham chinkanaykita. Chay minerja, aleluya, a Timoteo pastorta. Porque hay champi paipas, yumpay sasachakuy kay nimpi. Aleluya, quizás nerja manaña atiniñacho. Pero ñawpawa hinallari. Chayamunham tiempo kuna. Allin yachachikuy kunatas manan tarin hakucho, pero hinalla predicay. Huk mana chaskisunkichu huk mangrinaiki. Huk mana chaskisunkichu huk mangrinaiki. Gloria a Dios. Nirhamiki, amén. Hamkunarinkichik, nirha Cristunchik discipulunkunata, huk llaqtaman chayanki, chaypin kanga bendición hampak, chaypin predicanki. Si chuhamuk llaqtaman chayanki, mana chaskisunkichu, ham chay allpatapas tapsi parukus huk llaqtaman ri. Pero ri, hinalla. Iñiptin, mana iñiptin, hinalla, hukman, chayay puni, may llaqtaman, may runaman, may vecinuman, mayman, chayay ri, chaymi kamachikuy ñañaykuna, quechuakuna, uyarichkankichik quechua rimaqkuna, haykam salvakuyta munankichik, respeyta munankichik almaykichikta, tayta Dios me rimachkasunkichik. Gloria a Jesús. Kay yachachikuykunata yachachi junio irunakunata achkam ñañaykuna tayta Dios kuyaqkuna hasta wasintapas huykun kaypi mañakusun kaypi urasun kaypi predikasun hakuchik wak ñañanchik unhuchkan hakuchik wak anciana sapallan kachkan hakuchik rirusun manam kanmanchu pelio mañu harimaymanchu manam parlaymanchu chayqa mana pitaq chayanhanaq pachaman hamchu hukniykichu quizás iskayniykichik kidankichik piliaspa iskayniykichik kidankichik chaynaykichikpaqa amistanaykichik huchaykita riqsikunayki pitaq chaypi amén karqa culpable
Hamchu, si chumana kankichu culpable, mana culpable kas papas ningmi di Cristo asuykui. Hinaspaiki abraza y ñaña ikita, abraza y turi ikita. Kasukui rumisunjo, kasukui iskayuya. Gloria a Dios. Kuyaikim taitai, kuyaikim. Imanintak taita Dios. Iman ñogata ñoanki kuyaikim. Si mandamiento nin kuyaikim tuyanaiki taita Dios ta chaymanta prójimo ikita, runa masi ikita kuyanaiki. Entonces prójimo ikpitak prójimo iki. Kai yuha kaiki prójimo iki ham kanki prójimo llapa challanchi kanchi prójimo. Kuyanakunanchik llapa challanchi. Si chukaypi kan huk iskay mana kuyanaku sahrapa wawan. Mana kanchu kuyakuy. Kay tukupay tiempopis kanja warmi harikuna manaña kanjachu. Manaña kanjachu kuyakuy sonjompi. Imaynapi yachanchik ñujanchik Cristo vidanchikpi kasjanta kuyakuy sonjonchikpi kaptin. Hasta enemigunchikunata kuyanchik chaypi yachanchik Cristo sonjonchikpi kasjanta. Pero si chumana ham kuyankichu. Ñañaykita turiykita. Aleluya kunan pone asuykuy. O pajarin río asinman. Apakuy tanta llatapas, fruta llatapas inaspayki suegra, mam hamta chiknikim. Suegro, chiknikim. Amiga, hamtan chiknirjayki, amigo. Pero kunanga taita Dios me ni kuan hamta abrazanaypa, hamta pampachanaypa. Imanin mi Cristo, si chumana ham pampachankichu, kuyankichu, ñañaykita, mam ñujapas hamtaga pampachasjaykichu. Claro un palabra, ñañallay. Haykata kuyana kunkichik. Chihapchu kuyana kunkichik. Kanchu kuyakuy hamkunapa. Wakinkuna kanchu kuyakuy. Ni siquiera amén ninchu, nada. Gloria a Jesús. Pero ñam taita Dios rima payaykusunkiña. Amén. Haykata kusis hakachkankichik. Alabay taita Dios, alabay, kusikuy. Wakinkuna ay machayna tarima payo. Pero palabra miki mañuhachu. Si chu chaski kunki, ay nispapa chaski kuy taita chigam chay nispaiki. Amén. Otah kusikuy. Pipagmi fuerte, pipagmi kay palabra, huchasa papa. Pero alguien kaspaiki glorifica y taita Dios. Ham kuyanki una masiquita, alaba y taita Dios. Alaba. Amén. Kaipi segunda de Timoteo 3:1-5. Kaitapas yachanaykinin. Tukupa y tiempo kuna manta nerja apóstol Pablo Timoteo. Y macuna pasa kunan manta. Kaitapas yachayari. Amén. Segunda de Timoteo 3:1-5. Kaitapas yachanayki. Kaitukupa y puncha kuna pega. Sasallañam tiempo kuna hamunga. Chaymi kachkanchik ñuganchik. Sasallaña tiempo kunapi. Runakunam kanjako kikillampaj munakuqkuna. Jullhilla kuyaqkuna. Hatun tukuqkuna. Dios insultajkuna. Imaynataq kanman. Runakuna Dios insultajkuna. Orgulloso runakuna. Allinchu chay. Mana allinchu. Mama taytanku mana kasukuqkuna. Mana riqsikuqkuna. Pitaq mana riqsikuqkuna. Mana yarimaykunkuchu. Mana ninchu Dios te bendiga ñañallay. Tayta Dios aminchasunki turillay. Mana parlanchu pewampas. Tiempo tukurin. Pasakun. May pitaq may mamonanchu. Chiknikuan. Hamga kuyayari. Si chupay chiknikusunki kuyay ham. Gloria a Jesús. Amén. Dios insultajkuna. Mama taytakuna mana kasuko. Huchallapi puriqkuna. Pikunata huchallapi purin. Mana kuyakuqkuna. Huchallapi purin. Si chumana hampa kuyakuykanchu. Mañakuy tayta Dios. Paymi husunki kuyakuyta. Kasukuy tayta Dios. Batalla y ñañallay. Kasukuy. Kay hellhato yarispayki ni yari taytay. Kunanga wanakuspaymi musuhwarmi kasak. Musuhari kasak. Hana pachatam chayayta munani. Haykam chayayta munanki chanak pachaman. Chayayta munani. Manam kayna purita munanichu. Papayay, gloria al Señor. Mana kuyakuqkuna. Verso 3. Chaymi hampaj. Mana kuyakuqkuna. Mana pampachakuy munaqkuna. Yanhataq ñañallay turallay. Mana pampachay munaqkuna. Runakunapa contrampi rimaqkuna. Mana controlakuqkuna. Mana llakipayakuqkuna. Allin kaqta chiqnikuqkuna. Yanga chiqnichkanki.
Pipas imatapas malta ruasunkichu, pero chejnichkanki. Manam chayankichu anaqpacham. Mana chay último tiempo kunapim chay kachkan. Kuyaqniykikunan chejnisunki. Kuyachkanki ham paykunañataq chejnikuchu kasunki. Mana llakipayakuqkuna. Mana kanchu llakipayakuyni. Aleluya. Llakipayakunkichu ham. Llapa mana llakipayakukaypikachu. Llakipayakunkichu. Harikuna llakipayakunkichichu. Gloria a Dios, alaba a Dios ninchik. Aleluya, iglesia anchiga llakipayaku, kuyapayaku. Hagman kachun gloria papayay. Si chuham chayna kanki alaba y taita Dios ta. Llakipayaku, kuyapayaku. Aleluya, si chumana chuchayna kanki. Aleluya, guanakuy. Runa masin tradicionajkuna, lukuhina ruajkuna. Añañankakuna. Añañankakuna, imata shay añañankakuna. Mana ima neykuna. Yaw imanas hatak tarde hamuruk templo man. Ay. Imanas haniwan, nanachiwan, rimakuwan. Yaw imanas hatak ham, mana santa senatu marankichu. Ay, iman tapukuachka. Mana ima neykuna. Piña. Mana chaykunaqa tayta Dios pachu. Añañakunkuna inaspa Dios ta maskananku kapchkamtimpas aychankupa munas hallanta maskanku. Aychankupa imataq chay aychankupa munas hallan. Aleluya. Munaspam chayamunga conciencia tranquilo kananpaq wasinman. Chay arusqa. Templo mangarirusqa. Mana yari niñachi ima falta wachkan Dios tiyaykamusaq yari. Chaymanta kutipamusaq. Huktawan tiyaykusaq. Chaymanta kutipasaq. Manan chaynachu. Taita Dios taga sirvi con allinta. Taita Dios taga sirvi con allinta. Gloria al Señor. Aychankupa munas hallanta maskanku. Kay domingo puncha wow. Pita ringa domingo temploman. Mikukunanchik yanukunanchik. Familia, huñuna kusun familia. Mikuna tiempo chayramun domingo. Chaynachu. Dominguga taita Dios pa wasin marina pahme. Manam alguien cristiano kuna domingota usan mancho ayllumpa. Primero taita Dios. Ayutaga apamuna wasinma. Gloria a Dios taita Dios pa wasinma. Domingo. Yuhapa kanhamun cumpleaños domingo chayramun. Waje paneikuna. O ñañaykuna turaykuna. Ay, cumpleaños que domingo pe miki manallam kanikuchu cumpleaños. Mikuramus haku playata karupe apasjayki. Munankichu mikuyta cevichita. Kuchitachu munanki imata munanki. Miski simillawanña mikuchiwananpa. Imaninki domingoga. Mana. Domingoga taita Dios paq viday. Domingoga taita Dios yupaychanaypaq alabanaypaq. Manam ñuqa domingo paqa kanichu ni taita mamay paq hermano paq amiga paq nima paq. Taita Dios paq mi kausani. Paita yupaychanaypaq mi domingo punchaw. Huk punchaw pichiki. Amén. Tarde horas. O tutallamanta. Pero culto pipas mana chayanaymi. Servicio man. Yachanaymi mas taraq taita Dios manta. Quizás kunan tuta taita Dios nima payawanja. Cristiano kunaqa hamun wasinman taita Dios yachachinampa. Cristiano kunaqa chayamun taita Dios alabanampa. Milagro chaskinampa. Manam hamuncho costumbre hinallachu manam. Hamunchik especial. Aleluya chaskinapaqchu chamanachu. Aleluya hamuni chaskinapa pallay. Salva y almakunata sanuyachi. Aleluya vidayman hamuy sapapucho mañakuni. Gloria a Jesús. Aleluya. Y nas papas ning miñañaykuna. Haygan kuse kuchkankichi. Palabra, ma. Amén. Yanhayam Dios ta servir tu conjaco. Wow. Verso 5. Imaning min Hawaya Biblia ekip. Hawai. Yanhayam Dios ta servir tu conjaco. Paikunaga ruayninkuanmi chihab kahpa atininta wixchupa conjaco. Chayna runa kunawanja ama huklla wakuychu. Rakikuy chayna milla y runa manta. Rakikuy chay hilla manta yaga chay iskay uya manta ninmi. Yanhayam Dios ta servir tu conjaco.
Ya uruason kaita, pero mana mañacuncho, mana casucuncho taita Dios ta. Hugratuñam sirvih tukunja, pero yangham chay. Ñujanchiktam taita Dios, amén, rikchanayachiwanchik, o sea, nos compara, sachawan, con un árbol, sachawan. Ñujakani sacha, hamkanki sacha. Amén. Chay ima pemerexionki taita Dios, ruruikipi. Imata ruruiki. Imaninta runakuna hangmanta. Imanin taita mamayki hangmanta. Yau kay waway espiritual mañapuan pay merima payaykuan. Vecinoy kining wak hermanata hayayko sa hermanuta pay kunaga alingmi. Ichanesun kichu. Yang hawa kunaga nirima ikukusun kichu ni kuya payasun kichu. Piña-piñarang problema taruasun. Yau aljoyki, yau kay basuraiki, kay nawakna, yau vecino, apagay música ikita. Imunda no kuna mana ya chancho chainas musikaon. Wakin kuna kaspo ang rahring. Apagay musika ikita, nyoka kristianong kane. Kristianong kane, chaina churuanaiki. Mana. Manya kunaiki. Taita Dios obra nampak vidampi. Chay kuna tamay piachakunki di uninchik pawasimpi. Si chumana uyari kunkichu, penjay pikachkanki. Chay pahme amunchik, taita Dios pawasimman. Gloria al Señor. Amén. Alliruru kanaiki, allin sacha kanaiki, allin sacha. Sapapunchaw ninaiki vidaiki ima sacha mnyuga kani, imam tururuch kani. Chiknikuita, luyakuita, suakuita, ima tanyuga ruruch kani. Manakasu kuita chururuch kani nyuga. Ay chay pipurita chururuch kani. Taitayana paway, nyuga ruruita munani, allin kausaita, kuyakuita, oracionta, ayunuta, rimaita, parlaita, hangmanta, almata entregaway, almapah nyo nga manyakusak, huk punchaw, iskay punchaw, kimsa punchaw, tawa punchaw, hinalya manyakusak, mamaypah, taytaypah, way hipanipah, ruwach kang kichu chayta, ruang kichu. Cristianos, Cristo ta hatikune, chay nacho hatikunki, penjay mi kachkanki, manakanchu ruru. Manakanchu ruru, sachaga ruru yuhmi kan. Mana ruru yuha imatah, mana alin sacha, estéril. Impah me balin chay mana alin sacha kuna. Ismunga ratuya, inaspam, rutus hakanga, kanyanapah. Chay nam kanyas hakanga, mana ruru yuh kuna. Infiernupi kanyakunga, wiña-wiñaypah. Kanyakuita munang kichikchu. Yau achachayau, chay nachu, chay na chiki. Chayna. Ruruy kunang manta ñañallay. Ruruy. Predicay. Ayunakuy. Alaba a Dios ninchikta. Gloria a Jesús. Ruruy. Gloria a Jesús. Rurusung allinta. Kaita más tara. Kay juivista predicasa. Apocalipsis manta. Tiempo pasaron. Sayari kusunchi. Nyam taita yuri un payay kusungkinya. Gloria kachu. Aleluya. Papayay kay hayabiday. Pampachaway. Janapaway. Aleluya. Chay redes sociales ocupe. Hay karumisungho tak kay pikachkan. Ya parumisungho kuna altar manghamuichi. Hay katak iskayrayachkan. Hay katak mana kasukuchkancho. Hay katak mana predikancho. Ora kama riwa waya saya. Sayari makikito harispa. Aleluya. Yachanki mi mayna kashay kita. Yachanki ponim orgulloso kashay kita. Kusatuko kashay kita. Engreído. Taita Dios pamanang kancho. Engreído kona nada. Aleluya papay. Papayay. Mampachay kuway. Hallarizagmi. Chiknikuchkane era una masita. Manangkuyay tatinicho. Kay tukupay tiempo kunapinam. Kuya kuynipas mananya kang nyacho. Salvay almay tani. Salvay almay ta papayay. Salvay almay ta. Salvaway tay tay. Hispichiway.
Jespichiway. Irakama riba vaya saya. Jespichiway. Janapaway. Aleluya. Aleluya. Ni paita Dios ta papayay. Fallar urjane ni. Fallar jani. Haylay kipi. Fallar jani. Fallachkani. Janapaway. Janapaway. Musuhyachi vida yaita. Musuhyachi papayay. Wakin kuna quedaron chayape. Y manas jamana chayamun kichu altarman. Y requema arriba vaya sai. Oh arriba vaya sima arriba y que. Yana paway. Yana paway. Yupay chay kim taytay. Salva y almaita Dios yay. Salva y almaita ni. Chuyayachi. Chuyayachi vidaita. Aleluya. Son hoy manchure cuya cuita. Chigni pakuchkane era una masita. Chigni pakuchkane papayay. Cuya cuita huay. Cuya cuita huay. Irakama arriba vayasay. Irakama arriba babay. Wishu y ya pasupa y ya pamanalinta. Taitaya y salva y alma kunata. Redarguye papaya y redarguye. Y maina vida en casjanta. Taitaya y anapay. Allin causay mantikrawaiku papayay. Hamtan servicuita monaniku. Taytay uchasapakas haiku talinta uyayku ankiku. Wanakuniku yapayku papayay wanakuniku. Musuhyachi vidaitani. Musuhyachi vidaitani. Aleluya. Aleluya papayay. Aleluya, adora y taita diusta. Y rakama arriba y asaya, kutimunkin papayay. Kutimunkin ham. Yanapawaiku. Kuyaykikun taytay. Hatun Dios kuyaykikun. May mantarisak ko papayay. Hamyamanmi. Taytay hang mirek siwangki yachanki imaruas haitani rexinki pensamiento ita yachanki Maruas haita yachanki Maruas haita may mantag risak papayay hayay kimanta may mantag risak Orugo puntama Chayay kundipa Chay pimkachkanki Hawawachkanki Laman pujama Chayay kundipa Chay pimkachkanki Hawawachkanki Chay pimkachkanki Hawawachkanki
taytay may nahatong mi hampa kuya kuilikit huntay kuway kay sungkoy man sumachuya kalipan chat kuita Aleluya suma Dios taytay may nahatong mi hampa kuya kuilikit huntay kuway kay sungkoy man sumachuya kay pancha kuita alamay biyak ko na yaskan mo oh Jesus amatataytay Espiritu mi kaya kamusukin yan na baway aling kausanay pa Espiritu mi kaya kamusuki papalay yan na baway aling kausanay pa ari papay yan na paway ni yan na paway alma ko naman wilya kunay pa ya chachinay pa ya kipayakuy takuay sungkoy man kuyakuy takuay sungkoy man wish chuy ya pasupay ya pamadalinta chuy espiritu amoy biday man ni chuy espiritu amoy biday man kuya chiway alma kunata ya kipayachiway alma kunata salvay alma kunata ni yakta masi kunata salvay huchaya piña purih kunata salvay amahina kaspay ki salvay papayay gracias kachunghang man ni gracias kachunghang man gloria a Dios sitio chanchik marico sunchik gracias tajos panchik ni taita Dios tamananyam kay na causa sacho aleluya gloria a Jesús amén hinaya ñañay kuna aleluya saludo kuna chayamuchkan amén gloria a Jesús saludanchik amén Turinchik Robert Nilo Medina haykan kusikunchik Héctor Uchuwilka Taita Dios aminchachun Saida Melchora Efraín Gramendi Taita Dios aminchachun Mauricia Huamán Nelly Mancada Rajni Ani Inés Ramos Sabino Jori Sofía Ríos Olimpio Ladislao Huancayumanta Dina Luján Alicia Leguía, Taita Dios aminchazun, Quiñañayay Alicia. Amén. Extrañachcaiki con Hamta, amén. Saluda a ella payan a Illuiquita, Andawailaspe. Amén. Gloria a Lourdes Cárdenas. Aleluya. Aleluya. Y nas papas mañay cucusunchi. Amén. Gloria a Jesús. Hay peticiones. Amén. Maña cusunchi. Vilma Díaz Quispe. Jamaican petición kachkankichik. Maña Kusunchik, amén. Marta Rivera, oración por su hijo Carolina. Papayay Dios yay. Jamán cachun gloria. Hatun Dios, causa Dios. Gracias tan juiquico, kayakta masico. Cusculau, piaya cuchulau manta, tocoilau manta, huancayolau manta. Papayay, napaikuanco, saludawanco. Yohaikuan paikunapas, batallachkan taytay. Yanapaway ko may mang merisako sa palyay kim yanapawan kiko. Gracias hay manta. Taytayay hakachiriwan kiko.
Aleluya, ya chanay kupak kutimunay kimanta. Chehame papay kutimunki. Chuy espíritu ya napaway ko papay. Manyakoy ki Vilma Díaz Quispe. Marta Rivera Vila. Hinas papas manyakoy ki familia Castillo Galindo, Castillo Quispe. Familia Castillo Rivera. Salvay taytay. Ayluy kutani. Salvay ayluyta. Jespichi ayluyta, amachaya chunchu infiernuman papayay, yanapay kuayku, churiki Jesucristo pasutimpi, amén y amén. Haykam amén ninchik, palmas para Cristo, amén. Chayna despedikunchik, runa masinchik manta, gloria a Dios, yakta masinchik una manta, taita Dios aminchachun. Un abrazo, amén. Huk margay, ninanchik mao, imata abrazo, margay kuike. Amén. Gloria a Dios. Venga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.